Isitsho elokwijo lisitsho kokugqibela kuba kaloku ngokumbukeli singena kwiyure yethu yokugqibela yenkqubo. Ubusana lungena ubuphi kudala sikhumbula kwezi yure ke zingasemva sigadlele kwakuko. Phakathi kwezinto ke mbukeli esithe sachaphazela sona ngumba amanqaku aphambili makhulu ngala umba ke ongqonge inqawule ka-Oscar Pistorius. Kusekuninzi ke mbukeli esikuphethele kona, qiniseka wena uthe nqa ezonqa kumva zamehlo awugqushalazi ubukele inkqubo oyithanda kunene Ekhaya Jikelele. Isenjimlo ke umahlo ngothi umazipho mamshukuma umazondwa ngezinto zakhe. Andiyami nedwa ke ikhona intombi yapha kwamamtshali. Molo makholi, sesingena ehoreni lethu lokugcina. Siyazi ke nakuwe mbukeli ukuthi ke ngeke ukholwe ngoba kuyamangaza. Impela ihora lesithathu ke li esesilidika lapha ekhaya Jikelele. Ungakhohlwa ke phela ukuthi sitholakala kulihaye kanti igama lohlelo Ekhaya Jikelele. Silokhu simemezeli lebo, silokhu sishile, hayi seze sasha amazwi. Ngabe siyazenzela, ngabe sikhipha umbhobho omkhulu simemezela ukuthi Ekhaya Jikelele isakaza bukhoma ku SABC Plus. Mbukeli ke khona ke owayekhala ethi ha wathi uyahamba uyogeza inwele lapha esaluni esathi nje uyageza wezwa sebemgeza intamo ngesaka nohale. Hayi ke asazi ukuthi why ba decide abanquma ukuthi bamgeza intamo instead of ikhanda leli ayelethi ke uyogeza. Igama lami nguNoxolo mamtshali kwaMwali mbukeli sibonke ngokuhlanganyele kanye nathi lapha ekhaya Jikelele. Njenganjalo ke mangabe singena ehoreni lethu siqala ngehamba phambili. Esinye isigqebe esiphezulu kwinkampani kahulumente yeli sirhoxile. Usihlalo webhodi yakwa-Eskom uMphomakwana uza kulishiya eliziko lijongene nombane ekupheleni kwale nyanga. Unozintiwe bafana uthi iqembu lesizwe kumele liqhubeke nomgqiqo walo kuze kufike umqhudelwano wendebe yasezwenikazi iAfrika. Sawubona mbukeli omuhle, noma ngabe kunezindlu zodaka kusekhaya lapho lalela Ekhaya Jikelele ikhaya lemfudumalo. Siyakwemukela ngeyifudumele izandla bize ex yakho induna umthatha ongakini ikhansela nenkosi ungababiza besondele bengaphuthelwa umsomluko kuya kulesihlanu ubatshele bezobukela indaba eyinohlonze zithulwa abasakazi abanohlonze ezemidlalo ezokungcebeleka nesimo sezulu asambeke. Usihlalo webhodi le-Eskom uMphomakwana uzoshiya kulesi sikhundla uma kuphela inyanga ephezulu. Lokhu kumenyezelwe ungqongqoshe weinkampani engamabhizinisi ombuso uPravin Gordhan. Esitatimendeni udalule ukuthi uMakwana uzoshiya ngokusemthethweni emhlanganweni waminyaka yonke kulesi sikhungo obanjwa ngomfumfu. Asikho ke isizathu esibekiwe ngokusula kwakhe engakaliqedi ihlandla lakhe. Lokhu kwenzeka nje ke mbukeli iEskom ayikalimemezeli igama lozongena ezicathulweni zika Andre de Ruyter owasula njengesikhulu esiphezulu kule nkampani ngoZibandlela wanyakenye. Kubeke sekujutshwa umthetho nyathi ukuthi abambe njengosihlalo webhodi leEskom uMakwana esekhale amaphepha. Ukuxoxa kabanzi ke malungana nalolu daba semukela usomnotho uKhaya Sithole. Khaya sikubingelele sikwamukele Ekhaya Jikelele namhlanje kuseni. Siyabonga sibingelela abalaleli. Khaya isimemezelo sokuthi uMphomakwana uzoshiya eEskom engabe kukhomba ukujula kwezingqinamba zangaphakathi kulesi sikhungo esiphehla amandla ogesi. Isinqumo esisizile izolo sokuthi usiyasula esikhundleni sithusile abantu abaningi ngoba njengoba usushilo wangena kulesi sikhundla ngonyaka odlule futhi ngenkathi engena kulesi sikhundla kwakulindelwe ukuthi leli bhodi lizoba khona isikhathi eside impela likwazi ukuthi lilungise izinkinga eziningi ebezikhona kule nkampani. Kodwa sikubonile ukuthi njengoba bebezama ukuthi baqashe umphathi omusha ozoreplace yena Andre de Ruyter kube khona inkinga evelile ngokuthi ungqongqoshe uthe umthetho ubudinga ukuthi bamnike amagama abantu abathathu okuyibona abangakwazi ukuthi baphathe kodwa bamnike igama elilodwa. Lokho kubange inkinga enkulu ngoba phela ungqongqoshe ugcine ethatha isinqumo sokuthi ngeke azakwazi ukuthi aqashe igama uma enizwe umuntu oyedwa kuphela. Lokho ke kubange inkinga enkulu phakathi
phakathi kwaye uMakwana kanye naye uminister ngoba phela lokho kuchaza ukuthi impela ngathi abazwananga kahle ukuthi iyiphi indlela elungile ukuthi lesi sikhundla usithole umuntu ozosiphatha lokho ke okunye kwezinto ezibange ukuthi mhlambe agcine ethathe isinqumo sokuthi aphume lesi sikhundla. Manje njengoba nje phela kuphele izinyanga ezisikhombisa ashiya ke no-Andre de Ruyter nakho ke manje nosihlalo uyaphuma ke ngomnyango kusho ukuthini konke lokhu njengoba phela ziqhubeka nje ingqinamba zogesi lapha eNingizimu Afrika? Kusho ukuthi kuzoba lukhuni kakhulu ukuthi zona lezo ngqinamba zilungiswe ngoba phela lesi sikhundla esikhuluma ngaso isikhundla sibalekile kakhulu ngoba umuntu oyena uCEO uyena umuntu olindele ukuthi akwazi ukuthi achaze ukuthi inkampani izophathwa kanjani nokuthi athathe izinqumo ezibucayi ezimayelana nokuphathwa kwaleyo nkampani. Uma ke sibona kudlula isikhathi eside engekho umuntu oqokiwe kulelo zinga noma kuleso sikhundla kubange inkinga ukuthi izinto eziningi ekufanele ngabe ziyenziwa izinto ezidinga ukuthi zenziwe ukuze phela izinto zishintshe khona kwa-Eskom zonke lezo zinto ziyahlala ngoba phela ayekho umuntu okwazi ukuthi aqale ukuthi azenze lokho kubange inkinga uma ucabangisisa ukuthi ngendlela u-Eskom abaleke ngayo asikwazi ukuthi silinde ukuthi kulokhu kuliwa ngaphakathi kwama-boardroom before kuqashwe abantu abazothatha ikhundla ebalulekile. So wonke lokhu akuyona into enhle esibonayo into edinga ukuthi ngabe kade yalungiswa kodwa ngokubona kwethu impela esikhatheni kunokuthi balungise zona lezi zinto basabhizi balwa izimpi zabo esiceleni. Manje ngokubona kwakho njengoba ke seshila uMakwana esikhundleni engabe singalindela yini ukuthi ke naye aveze mhlawumbe amanye amaqiniso mayelana neEskom uma engabe ngasekho kulesi sikhundla? Cha lokho ngeke kwenzeke ngoba phela yena esikhundleni sakhe uyena abekumuntu obenikwe igunya lokuthi akwazi ukuthi uma sexoxiwe izindaba noma sekuboniswene kube uyena oshoyo ungqongqo futhi nakho esesiphitisana ukuthi sikwenze uyena futhi obenegunya lokuthi uma kukhona ukungezwani okukhona phakathi kwakhe namanye ama-board members kube uyena oqhamuka nesinqumo sokugcina. So lokho kuchaza ukuthi izinto eziningi ezihambe kahle nezinto eziningi ezihambe kabi izinto ongeke akwazi ukuthi yena aziqheqhelanise nakho. Lokho kuchaza ukuthi akuyena umuntu osengaphuma esethi esengaphandle eseqala mhlambe abhale incwadi asitshela ukuthi khona izinto ezayingalungi noma kwayizinto ezazingahambi kahle ngoba phela umbuzo uzothi ngoba phela uwena unikelo umsebenzi ukuthi ulungise lezo zinto yini oyenza ukuthi uyilungise wahlulwa yini ukuthi uyilungise usengaphakathi futhi lokho kubhala kwencwadi ongabe yakwenza kuzosiza bani. Engabe sasifikile yini isikhathi Ekhaya sokuthi ke umengameli uCyril Ramaphosa abukeze ukusebenza kaNgqongqoshe uPravin Gordhan njengoba phela ziyaqhubeka izinkinga ezinkampanini zombuso ngaphansi kweso lwakhe? Sesafika saze sadlula ngoba phela mawubhekisisa ukuthi selokhu lo ngqongqoshe anikwa lesi sikhundla sokuthi alungise zona lezi inkampani into eyoqala ayenza ukuthi njalo uma ebuzwa ukuthi kuhamba kanjani wona lo msebenzi ukuthi kulungiswe lezi inkampani wayevela sitshela indaba zokuthi phela kwakukhona i-state capture kuzo zonke lezo inkampani ngakho njalo uma kubuzisiswa imibuzo ebucayi ngokuthi hayibo engathi impela lo msebenzi awusebenzi kahle wayevela ethi cha phela vele ngeke kwenze kahle ngoba nenani nanivumele ukuthi igebengu zingene la ngasiphambi kwesikhathi sami. So isikhathini esiningi uma uthi uzama ukubuzisisa lezo zinto awuyitholi izimpendulo futhi ke khona lapho noma lezo zinto zobugebengu sonke siyazi ukuthi zenzeka uma sesibhekisisa ukuthi sonke lesi sikhathi ekhona kulesi sikhundla kuyena onikezwe igunya lokuthi azame ukuthi alungise zona lezi inkampani izinto ezenzekile akuzona izinto ezikhombisa ukuthi uzolunga uma ubhekisisa ukuthi kwahamba kanjani kwa-SAA uzunyamalale uma ubhekisisa inkinga ekhona kwaDaniel uma ubhekisisa inkinga ekhona kwaTransnet nenkinga ekhona khona kwa-Eskom uma ubhekisisa zonke lezi zinto zona zikhomba ukuthi impela mhlambe lo ngqongqoshe udinga amanye abantu abangamsiza ukuthi alungise lezi inkampani noma uyena umongameli fanele abuzisise ukuthi mhlambe akekho yini omunye umuntu ongakwazi ukuthi enze lo msebenzi ngangcono. So isikhathi sokuthi umongameli aphakamise isandla abuze imibuzo safika sisadlula thina asisathemba ukuthi usazoyibuza lo mbuzo ngoba phela uma eseqala manje uzothiwa hawu sonke lesi sikhathi khona ungabonini wena ukuthi izinto azihambi kahle la. Khaya ngokho ukubona mhlawumbe isiphi isizathu esenza ukuthi umengameli mhlawumbe engenzi lokho okulindelekile kuye uma ngabe kuziwa udabeni lukaNgqongqoshe uPravin Gordhan?
Phela inkinga ukuthi indlela abantu abaqoka ngayo ukuthi babe ongqongqoshe indaba ekuyona edecide umongameli kanye nalabo abamelulekayo. So uma bebhekisisa ukuthi obani abathembayo nokuthi obani ababaningi abantu ngoba phela siyazi ukuthi kule qembu lakhe akulona ANC kuvele kuhlale kuliwa kuhlale kubaniswana nakhona. So uma ubhekisisa ukuthi awubani abantu abathemba kakhulu, impendulo ihlale iveza ukuthi ungqongqoshe uGordhan ungomunye wabantu abathemba kakhulu. Ngakho ke uma emsusa lokho kuyadinga ukuthi ngayo lo ngqongqoshe and esikwaziyo ukuthi ababaningi abantu abangakwazi ukuthi babe nalelo zinga alokuthenjwa umongameli alifake lo ngqongqoshe. Ingakho ke abona ngcono sahlale naye. Khaya, njengosomnotho mhlawumbe uthina wakho umbono mayelana nokuhlukaniswa kwe-Eskom njengoba sezizwile namahemhemu akhuluma ngo-privatization. Ngabe ubona ukuthi ungqongqoshe uPravin Gordhan mhlawumpeni kuthina okwakho ukubona noma yithini ezakhe inhlelo mayelana nalolo daba? Leyo indaba eseyadingidwa isinqumo sathathwa iyona ANC ukuthi yamemezela kusukela ngawo 2018 ukuthi uEskom sifuna ukuhlukanisa ube inkampani ezintathu. So njengoba isinqumo sesathathwa kusho ukuthi ungqongqoshe ongenayo vele yena ayikho into asengayenza ukuthi ashintshe leso sinqumo. So naye lo ngqongqoshe kufanele aqhubeke nesinqumo esithathiwe. Into esibonile ukuthi khona lokho noma isinqumo sesathathwa sekuthatha isikhathi eside ukuthi baqale ukuthi benze lo msebenzi. Nangamanje lo msebenzi awukaqedwa okusho ukuthi mhlambe abavumelani nesinqumo engakho bethi bona ukuthi ngcono mhlambe mabethatha isikhathi eside izinto eziningi zogcina sesiyikhohliwe. Kodwa inkinga ekhona ukuthi iphathi yakhe yathatha leso sinqumo, ngakho ke kudingeka kulindelwe ukuthi leso sinqumo sigcine sesifakiwe. Khaya, siyabonga kakhulu ke ngesikhathi sakho namhlanje kuseni, sikufisele nosuku oluhle. Thank you. Lawo ke mbukele besixoxisana naye uKhaya Sithole nongusomnotho besixoxisana naye ke nje ke mayelana nodaba lokwesula ke esikhundleni sikaSihlalo lapha ya okungu yena ke umpho wakwaMakwana osememezele ukuthi ke uyesula esikhundleni. Okwamanje ke mbukeli ake siqhubekele phambili nezindaba zethu zosuku. Asihlabela mgama mbukeli. Inkundla yomgaqo siseko yeyacacisa ukuba uOscar Pistorius sebekufanele ukuba anikwe ingqwalasela ngenqawule ngoMarch ka-2023 okukuza emva kokuba uPistorius esandula ukubuyela kwinkundla ephakamileyo kwiphulo lokugqibela lokutolikwa okuchanekileyo kokufaneleka kwakhe ukuba anikwe ingqawule. uPistorius ufune ukufikelela ngqo kumaphepha afakwe phambi kwenkundla ephakamileyo nokuthe kwavunyelwa ukuze kubekho incaciso komyalelo wenkundla ephakamileyo yezibheno kaNovemba ka-2017 neyamgweba iminyaka eli-13 kunye neenyanga ezinhlanu ethothoza eziseleni. Awuya ku-section 73 subsection 6 paragraph A we-Correctional Services Act ka-1998 uthi uma usuhlale uhafu wesigwebo sakho unalo ilungelo lokuthi uthole i-payroll applyela usho ukuthi hayi makubona ukuthi uyiphethe kahle bese ke i-board iyahlala i-payroll board ibona ukuthi ungayithola yini. Okubalekile ukuthi kumele kube ukuthi uhafu wesigwebo sakho sumhlalile. Ingakho ke manje no-Oscar ubesebheka ukuthi phela ngathi uhafu sewuhlale kodwa manje kunokudideka ukuthi uqale nini ukuhlala isigwebo sakhe. Phakathi ukuthi uhlale ngo-2016 noma ngo-2017 kaNovemba indida ibe lapha. Indaba iqala la ngo-2016 uJudge Masipa wamnika isigwebo sokuthi umgwebela ukulahla ngecala le-culpable homicide, ngamanye amazwi ukubulala ngephutha hayi ngenhloso. So kwaku-2016 waseyagwetshwa wahlala. Uma isiphikisa abashushisi isinqumo sikajaji ngo-2017 November sekuthiwa hayi kumele agwetshwele ukubulala hayi ukubulala ngephutha okuyi-culpable homicide. Kwasekuthiwa hayi usegwetshwe iminyaka eyi-13. Now umbuzo usuthi uqale nini ukuhlala isigwebo sakho ukuze kubonakala ukuthi usehlala uhafu. I-SCA iqale yathi
uqale ngo2016 ngenkathi egwetshelwa i-culpable homicide noma ukubulala ngephutha kanti yena phinde futhi yathi iqale ngo2017 ngenkathi egwetshelwa ukubulala kwaba nokudideka ke lapho so manje imithetho selo usithi hayi uqale ngo2016 hayi ngo2017 okwenza ukuthi akwazi ukuthola i-parole ngobani ngoMarch 2023 hayi ngo-August which is August next year so usezokwazi ukuthi correctional services ihlale phansi njengoba besisho isikhulumi sabo ubaba singabakho nqimali ukuthi hayi bazohlala bebuke ukuthi isinqumo semthetho sisekele inkantolo sithini bese babenza isinqumo engicabanga ukuthi ngeke kuphela lonyaka engayitholanga iparole. eGaza iqela lomkhosi iHamas likhuphe isilumkiso sokubulala umthinja waseSirayeli rhoqo xa amaSirayeli eqhushumbisa amakhaya asePalestine. Ngelobugqubayo sele busube imiphefumlo engaphaya kwe-1,500 izibheno ziyaqhubeka ukuze kupheliswe umlo nokhuseleko lwabemi. Ngaphambi kokuba niphume makubukeli niye kwindawo ngendawo qinisekani into yokubana nixhobisekile kwisimo sezulu rhabula ningafinci. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele kwinkqubo-ndaba yakho eqaqambisa ulwimi lwemveli ulihaye kanti ngokumbukeli singena kwisiqendu sethu seza kwantu. Ama-Afrika ke bebesoloko besebenzisa umculo wesintu kunye nomdaniso ukubhiyozela imisitho ethile. Umdaniso ke udlala indima eyinxalenye yeenkcubeko ezininzi zaseMzantsi Afrika nanjengokuba ke usetyenziswa ukubonakaliswa kolonwabo ukubhiyozelwa ke nokunye okuninzi. Ngoku ke siza kuthetha nabadanisi besintu uLusanda Madikane kunye noAbulele Jebesa nabazawuthi ke basixhentsele basixelele ke mbukeli into yokubana kutheni kubalulekile ukuba bakhuthaze ukwenza umdaniso wenkcubeko nomculo. Bahle bagqamgqam bambejembeje masinibulise sinamtyele ekhaya Jikelele naze nabahle. Inkosi kubulela thina ningomabani yazi umuntu xa inxibe isiXhosa ndiyamthanda ndiyafuna nokwazi isiduko sakhe ungumabani. Ndimambamba makelo mathangana umbombo ubhodlenza ucaleka. Alala! Wena Ndedle mampulana mamnqaba undimandi kamtshona ukhanju nondizi ubhangisabenguni ngentololwane isihlahla sesundo sithi sigawula sibe sihlungu umthontsingela lapha phezulu komlanjana umdumbi. Umlamba uwelo lazintaka zethu ngoba sina zinamaphiko. Alala siqamagusha nakwizihlwele nihamba nazo. Siyabulela. Ningabadanisi besintu ningatsho nje nisixelele ngomsebenzi wenu wokuba nidanisa uqale phi nikhuthazwe intoni kuba ngoku kukho amapiano nina nakhetha into yokubana nidanisa umdaniso wesintu iqale phi yonke lento. Uthando
lo mculo wesintu nomxhenzo wesintu lisukele ekubeni sisazile sikhangele ukuthi na bethu sazazi laphinde kwelamicala lakhuthazwa kakhulu zizifundo endizenzayo esikolweni so i-research yam ndenza i-African music apho endiseta i-record straight ngakhona you know online kuba khona le controversy yokuba struggle songs are inciting violence so sizama ukususa londo kuba kuxelela abantu uba umculo wesintu is not inciting violence kodwa xa sicula sube siconnecta nabantu abadala bakuthi ngoba umculo usuke emva mandulo so thina njengoba usazi zazibuza nawe into yoba kutheni singakhange sikhethe amapiano ngoba uyabona one of the songs esizayidlala ngoku xa senza lo mculo izingoma ongasoze uzibone zithopisha ku-charts ngoba zithatha ngoba hayi ngumculo o-backward ngumculo angamelanga into yobana ubekelwe endaweni ngoba ngumculo wamaqaba kodwa ke sithi thina singala maqaba singawo siyile nje esikolweni kodwa lo mculo kumele siwuphakamise ngoba kaloku lo mculo ububuthina bethu wow hayi niyalazi balibelenu sifuna ukuza kuwe because uthethe ebalulekileyo kuba mhlawumbe njengoko ningabadanisi bomculo nengoma enizayixhentsela emveni kwexesha ingoma mhlawumbe enyevulelwayo ejongelwa phansi ungathi mhlawumbe sesilapha singama-Afrika apho sizawujongela izinto zethu phansi sizinyevulele kukhale nyonini intoni le esasiphukula yiyo salahla ubuthina bethu salahla imbo yethu ngophoyana konke ngoxa ngabana sixhensa sibuyisela ubuntu bethu singama-Afrika ndiyabona into yobana nimbetshembetshe nithe qhakamfu nentsimbi ungathi mhlawumbe nesinxibo senu kananjalo nihamba nibetha ngezikatshiwo into ethi ngenene le minyanya nithetha ngayo niqhagamshelana nayo ndiyathanda ke ngoku ukuza kumba wesinxibo from izikhakha ezi i-beats nokuhamba ngenyawo ingaba kunefuthe liphi xa kuziwa kumxhentso wesintu kaloku awukwazi ukuxhenza ungakange uyifake intsimbi ngoba intsimbi symbolizer abo bedlulayo uyazibona ne-colors sometimes asifani kodwa ke mna le ndiyinxibileyo ikhala namhlanje yeyehombo sikhona ke ikhala ezahlukileyo kodwa ke awukwazi ndoba futhi ungaphinde usifake isinxibo sesintu xa kanti uzawuxhenza umculo wesintu ngoba kaloku le nto xumanisa nomakhulu wakho osewadlulayo ngoba yonke lento esiyinxiba namhlanje we've inherited it from them nempempe itsho khona iyatsho igwijo kaloku thina singabantu bengulo singabantu bengoma xa ngabana sixhensa siyaxhumana xa sikhalisa impempe sixhumana nabo singabantu besingqi ungabona ndifaka amanqashela funeke ukhale xa ngixhensa ufaka ndivakale sandi ngathi uzothi gagagaga qhekeke apha uphahla lethu lekhaya jikelele neke qiniseka into yokubana zibophelekile siyanibona pha kumaqonga ka-TikTok and ndiyayithanda into eniyenzileyo kuba nithe nathi nam xa ndijonga amagama wenu ndanibona pha ku-TikTok uba nisebenzisa iqonga lika-TikTok ukuqaqambisa le nkcubeko okanye le ngqilikithi yenkcubeko yethu ungathi mhlawumbe injani i-reception because siyazi uTikTok into yobana usebenziswa kakhulu ngabantu abatsha niyaxhensa pha ndibona nalapha ebusweni bajonga nitshintshila nihleki nehlekisayo ingathi injani i-reception bathina abantu xa benibona nixhensa kuba akuvamanga ingaba mhlawumbe nani nenza i-dance challenges zenu apha abantu mhlawumbe baniduwethe ku-TikTok i-reception yethu I mean our audience i-response yabo to umculo nomxhenzo esiwenzayo ibenhle kakhulu nathi iyasimangaza ngoba ivideo yethu yokuqala I think iyafikela ko-14,000 within a week and besinga-understand why and then we tried into yoba hayi nathi masingene kule nto ikhoyo mani sike sithi mapiyonanyana sabamba abayithandi le nto siyenzayo bafuna le you know why because ayenziwa inqabile ngoba kaloku sine singabantu abatsha asisazingci ngobuthina bethu ngezinto zethu so now xa sisizisa lo mculo ngumculo obakhumbuzembo uzawuzibona ezinye ii-comments zabo ndikhumbula ndisakhula ndikhumbula umakhulu ndikhumbula umalume ndikhumbuza ekhaya mani ngoba lo mculo ubakhumbuza ekhaya so anything esiyifakayo engadibanisanga ne-traditional dance abayamkeli so sesamkele nje kuba lubizo lwethu lokuba sibaxhentsise sibafundise sibonwabise wow usathetha ngokufundisa kananjalo kuba kaloku xa uthi uyajonga umculo uzofumanisa into yobana unembali etyebileyo usuka kumakhulu umakhulu afundisa umama afundisa abantwana ibe yi-generational wealth yekhaya and yathanda into yobana nisithele thuphe nge-dances ezahlukileyo mhlambe kwaXhosa kuba siyazi into yobana khona abatyityimbayo kukho umnqungo zahlukile nje khanisithele nje thuphe nisinabele
Ukunabisa oko singamaXhosa asohlukile. Kukhona amampondo, kukhona abathembu, kukhona amabomvane. Umzekelo, ababomvane anxiba intsimbi enyembe, ehobe, emhlophe. Abathembu banxiba intsimbi emhlophe, ehobe, ebomvu. Amampondo anxiba intsimbi ehobe, emhlophe. Amampondo xa exhentsayo ayasina. Amabomvane enza umqambo. Abathembu bona bayaxhentsa nabo abasini. Sohluke kanjalo singamaXhosa. Nina nifolisha anda because kuba thina sikhwetshe imfene lenga kuthi. Folisha anda amabomvane thina. Oh nenza ntoni ke nina? Siyaqampa siphinde siqhenze. Hey ansabawela unibona xa ligampa. And ndifuna ukuza kuwe because uye wabalisa into okubana ude wabe kanti wenza i-honors zakho, I think, which is a beautiful thing. Ungathi mhlambe izifundo zakho zikuncedisa njani, uintegrate njani mhlambe kwezi zifundo zakho nalento uyenzayo otsho into bana lubizo lwakho? Iyandikhuthaza kakhulu into yokuba ndixhenze iphinde ndibe nothando le traditional or African music ngoba you know you must make an argument and argument yakho kumele ivakale. So kwelami icala endincedise kakhulu into yoba ndizazi ubumna bam because I cannot argue ndithi a struggle song does not incite violence. Mna ndibe ndingayazi struggle song ba yaqalwa ngubani ngoba lo mculo xa sibuyele emva kuthiwa waqalwa ngokhokho bethu xa babecinezelekile bengakwazi uvoice out uba asiyithandi lento kuthiwa apho kulento babeyenza ke you know this the elaxesha ke lengcinezelo so babethi bavakalisa izimvo zabo nendlela abaziva ngayo ngokuthi bacule. So that's when ke ngoku nami ndikwazile nami ukuthi no, I can argue uba lo mculo lona does not incite violence. It does not mean any harm, but yengabantu nje babevakalisa imvakalelo zabo about the system or regarding the system ngela xesha. Yes. And asikwazi uyibalekela into kubana ngoku sikwixesha langoku bathi the 21st century njengokuba ke nidanisa ndiyathanda into bana nichaphazela into bana kuyabonakala ngoku into bana umculo wesintu uyachallengewa lixesha langoku apho sibona into bana uyareducewa kuzawuxhentswa kuphela mhlambe xa kunemibhiyozo okanye xa kunentsuku ezifana no Heritage Day. That's when abantu mhlambe bezoqaqambisa babonise lenkcubeko yomxhentso. Ungathi mhlambe nina njengokuba ningabana abatsha ningabakhuthaza nithini ogqabeni kuba kuvamanga ukubona abantu abaselula ebeququzelela ukuzazi imvelaphi yabo namasiko ukukhuthaza nje abantu abatsha balingana nani ningathini so that lento ibe yi lifestyle ibe into yemihla ngemihla njengoko nina nisenza? Ndifuna uqala ngawe. Ukukhuthaza abantu abatsha funeke siyazi okokuqala singama-Afrika asembo. Funeka angasilahle imbo yethu ngophoyana ngoba kaloku xa sisenza lento sixhumana nokhokho bethu, sixhumana namathamba amhlophe. Sifuneke sihambe nayo ke lento apho sikhoyo siyiphile ngaphakathi kuthi ngoba bubuthina bethu singayilahli. Uthi singayilahli. Abantu xa befuna ingaba mhlambe niyabaxhentsela abantu njengokuba nizile nazaphi ekhaya Jikelele niyabaxhentsela abantu? Hayi siyabaxhentsela abantu xa befuna. Nifumaneka phi? Siyafumaneka ku TikTok @mlaphikazi, ku Facebook Lusanda Nozizwe Madikane na ku TikTok Sanda Nozizwe Madikane. I mean on Instagram. Ndiyaqonda into kubane kwambeni kwexesha xa siyiqwela siqonqotha inkqubo yethu nizasixhentsela. Ndifuna nje nibarhalise kancinci noba nje 3 seconds. Noba nithe yiha kancinci nje babone uba hey hayi nawe yenza tshini wama. Yeah ke masibambe ngazibini sibulele ngokubani isindwendwele ziphezama intsimbi. Yes. Yes. Mazize. Masibambe ngazibini si ekhaya Jikelele kuluvuyo into kubana sibona abantu abatsha bezidla ngesintu sabo bexhensa njengoko nathi sinasi isiqendu seza kwantu apha ekhaya. Kwaye ke sinqunelo kuhle kodwa amathamba amhlophe anikhanyisela kwindlela zenu zonke siyabulela kakhulu. Right imbukeliwe ekhaya Jikelele abo ke besithetha nabo ngabo kaloku bazitshilo besithi sinaye uLusanda Madikane kunye noAbulele Jebesa besixelela banzi kaloku ngomculo wabo nangendlela abadanisa ngayo njengoko ubona mbukeli into kubana sikwelinye ixesha ngoku bathi 21st century kodwa kuhle kakhulu ukubona abantu abatsha bezidla kwaye bezityanda igila ngenkcubeko yabo. Uqiniseka mbukeli into kubana ugqusha lazi kuba pha ekuhambeni kwexesha bazawusixhentsela. Hey andisabaweli masithi ke qhwi pha evenkileni ungayindawo wena ubukele ekhaya Jikelele.
Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. uBridget Mvelase ke wazalelwa kwiphondo laseKZN eLadysmith akanambali yezemfundo. Sephelile ke ngokuluka umsebenzi wezandla ubomi bakhe bonke. Ubuchule ke bobugcisa wabufundiswa ngumama wakhe uWinnie Thungo. Kwaye zange afundise yena kuphela, wafundisa uninzi lwabantu pha eLadysmith. uBridget ke Mvelase ngumzali ozikhulisela yedwa abantwana ababini nongumakhulu wentombazana encinci. Umama wakhe ke uWinnie Thungo waye wagula ngenxa yengxaki ze-COVID, nto leyo ke eyakhokhele kubeni uBridget alawule ngokupheleleyo iproject. uBridget ke ulapha estudio ukuze asibonise umsebenzi wakhe omhle wokuluka ngezandla zakhe. Masikubulise sikwamkele Bridget enkqubeni yethu ekhaya Jikelele, waze wamhle umsebenzi wakho zenawo apha. Ngiyabonga kakhulu sisi ukuthi nibumeme namhlanje nizoba ingxenye yestudio sakho ekhaya Jikelele. Sibulela kakhulu. Lo msebenzi wenzayo zange uye lesikolweni, into engqina into bana noko yazi into xa uyiphiwe uyiphiwe. Uziva njani nje ngokubona umsebenzi wakho? Ngizizwa ngibaluleke kakhulu. Ngizizwa ngimkhulu, especially ukuthi umsebenzi wami uze namhlanje ungiholele endaweni ezinjengalezi because angizange ngicabanga ukuthi ngafika endaweni nje. Siyaqonda into bana ngexesha le-COVID kulapho abantu abaninzi balahlekelwa yimisebenzi, abanye bagula, kwakukubi nje kakhulu. Singathi into bana kwakuyi-massive shift engaphaya. Wena waqala le project, ungathi wena mhlawumbe ukuqala le project especially during elaa xesha le-COVID, ungathi zeziphi mhlawumbe ii-challenges owathi wajongana nazo kodwa wakwazi ukuziphumeza kuba namhlanje umile uthe nkqi? Masilungisela ke sithando sami, i-COVID ifike i-project imile already. Wathatha intambo? Ngathatha intambo after i-COVID, after umama ke engasakhona ukuthi yena aqhubeke ngenxa yokuthi uphazamisekile by i-COVID. Yes. Kwaba njani ukuthatha over especially during that time ye-COVID because abantu abaninzi babehlele ezindlini ngapha funeke umarketile, kwakunjani ukuqhubeka nayo at that time ye-COVID? Akuzange kwabalula, akuzange kwenzeka, kodwa ngokwethemba thina abantu abamnyama asiveli nje silahlela ithawula. Singabantu abalwayo empilweni, so ke siyayiphusha, by all means, kodwa ke siyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi iye yaphazamiseka there and there, kodwa naku sisamile. Yes. Sisamile njalo usilwa yathi qine project yamanina Izamanawe Women's Project. Khawusithembisele ngayo. Izamanawe Women's Project i-project le eyaqala ke umama uma qala efundisa abomama, and inomlando ojulile. Izamanawe Women's Project, umama wami is a spiritual person. So wahamba ekufikeni kwakhe bekune group yabesuthu eKZN, baba flooded from a town. Then baba moved to a rural area yethu, whereby my mom went preaching to them. So as they were preaching wathola ke benza lento. So this idea is actually from abesuthu where she got it. Wow. Then from there she took it into the whole village. Then ya spread until here it is now. Hey, uqanduva lwakho luseninzi xa umama wakho wenza inyathelo elikhulu kangaka. Wena xa ujongile lishishini ulenzayo plus ujonge ne-future, taking over from ilegacy kamama, ungathi mhlawumbe ikamva lelishishini limephi? Ikamva leshishini ke sithando sami selime gim. Lime phezu kwami, but ekumeni kwalo ke as a young person phambili it will go. Soldier on. Yes. Njengoko sibona phetafileni kuba ndiye ndazibuza into bana xa kuthiwa uzaweluka uqala njani, usebenzise ntoni, and khawusinabisele ngalo mbono osuwubonayo apha phetafileni. Ngiphethe le as a display. Yes. This part hanging wire
lonke umuntu ayisebenzisa for washing. Then it's covered ngama telephone wires. The idea was from Telkom and Eskom. But then since into nento mangabe umuntu naye isebenzisa ngeke revelation ekuye, this is our way. Yeah, revelation and nangendlela ke esifundiswe ngayo thina. And speaking of revelation, uyawachaza into bana umama wakho ibingumuntu womoya nawe kananjalo ungazibiza uthi ungumuntu kaThixo. Ungathi mhlambe lonto ukusebenzela njani kwishishini lakho? Yona ke inako ukufuna ukovertake because mawuza standing sami ile sandleni iBhayibheli etafuleni and ayifihleki ayifihleki. So kuthatha ixesha lingakanani ba wenze le miboniso because ngiyabona into abani sizes zakhona azifani, kukho ezinkulu kukho ezincinane. Ungathi mhlambe kukuthatha ixesha lingakanani mhlambe le ndiyiphetheyo? Leo iphethe will take about a week or two depending again with speed of a person that's making one. The fastest will be a week if umuntu seka professional enough. Oh, a week. And mhlambe because ndiyaqonda bana awusebenzi wedwa bakhona abantu obaqashileyo abakwazi ukuthi benze mhlambe xa ungekho. Not necessarily engibaqashile, but since it's a women's project, okay, sihamba, we move together. So whether ngiyenza or angiyenzi, but if business is not affected. Yes. Sibona nemibale yahlukileyo ngihalela ukwazi into bana xa kuziwa kwi-color coordination kuba ndiyabona bana umixile ezinye zizi-colors ezi-neutral ezinye ziye zabhanyabhanya. So xa kuziwa mhlawumbe ekumixeni i-colors uyikhetha njani yonke lonto? And for umuntu obukele ekhaya uqonda ba okay wow kwaze kwakuhle ingaba mhlambe okusetyenziswa phi? Omnye ke angachoose ukuthi uzoyisebenzisa as a fruit bowl. Omunye will prefer it ehenge bondeni, omunye angayibeka nje etafuleni on its own, iyazihlalela net kanjalo ibe empty, it needs no disturbance, ibe yiyo nje. Is complementa yona ngokwayo. Nabantu ke xa bethi bayakufuna bakulandela phi mhlambe befuna ukuxhasa elishishini abanye ke mhlambe bafuna bayinxalenye yes project unazo? Abafuna ukungithinta ngiyatholakala ku Facebook as Zamanawe Women's Project. My name may not appear there as Bridget Mvelase, but whatever contact you get there is of figure give me because it's people whom we selected. Okay. Yes. And sikhona ke mawungena again ku Facebook then uzothola a whole lot more information. However, I also have telephone numbers which is direct manje. It will be 078 166 8319. Bridget, masibulele ngexesha lakho kwaye sikunqwenele lokuhle kodwa kumsebenzi owenzayo. Inkosi kakhulu sithando sami. Right, mbukeli we-Ekhaya Jikelele lo ke besithetha naye nguye uBridget Mvelase ethetha nathi ke ngomsebenzi wakhe omhle wokuluka. Usabukele i-Ekhaya Jikelele masithi qhwi evenkileni sibhatala amatyala siyabuya ngekudala.
Siphinda sikwamukele ke mbukeli lapha ekhaya jikelele seze safika ke leso sikhathi sama trends kanti ke namhlanje ama trends esinawo umbukeli mabili ithi #Dr.Matthew kanti ke esibili ithi #Israel under attack. Ake sibheke i-hashtag yokuqala ke oku #Dr.Matthew. Phela umbukeli ke inyuvesi yaseVets ithi ayinalo irekhodi elikhomba ukuthi odume inkundleni zezokuxhumana eTikTok wafunda kulesi sikhungo wenza iziqu zobudokotela lowo ke uMatthew Lani. uLani ke uthi kunamabanga adluliswa kuwo ngesikhathi safunda esikoleni okwamenza ke waphothula iziqu zobudokotela esanda kungena eminyakeni yama-20 ubudala. Kepha ke cha isikhungo semfundo ephakeme iVets University ithi nje hawu lutho akekho nje umfundo njengaloyo owakwaba khona kulesi sikhungo. Ake sizwe ukuthi abantu baphefumule bathini lapha ku x.com. Ngiyazi ukuthi ezinye izinkundla zokuxhumana impela hayi bezimatasa ikhuluma ngaye umlisa lo. Uamukelani uthi this fake doctor demonstrates the fake lifestyles of South Africans. That is why fake prophets like Bushiri Lukau are getting rich at the expense of South Africans. Uamkelani ke uthi ke lo dokotela womgunyathi uyatshengisa nje ukuthi bangakanani abantu abaphila impilo okuyeyomgunyathi. Usiyababala ke laba ke acabanga ukuthi nabo baphila impilo yobgunyathi. Ake sibone ke omunye umsebenzisi ka x.com ukuthi yena uPaul wathini mayelana nodaba luka Dr. Matthew. Umntungambulazi uthi why are you still referencing to this Matthew scammer as a doctor? Uyabuza ngempela ukuthi nalokho nikhuluma ngalomuntu lokho nithi Dr. Matthew kanjani manje ngoba phela sekuvelile ukuthi akasiyo udokotela. Asibone omunye umbukeli ukuthi yena uPaulotin uRofiwa Rams yena uthi so he doesn't have matric but become a doctor. Does he even understand the importance of matric at university entrance or in life generally? uRofiwa kuyabuza ukuthi akanatha ngisho nesitifiketi sikamatikuletsheni kodwa uthi wangena enyuvesi yaseVets uyaqondisisa kodwa ukubaleka kwesitifiketi saka matric ukuthi uzokwazi ukuthi ungene noma ngabe kiphi ke inyuvesi nje ke. Hayi ke cha bayaphefumula abantu ngoDr. Matthew ke lo oyibiza ngoDr. Matthew lapha yana kakhulukazi ko TikTok na kuzo ke ezinye izinkundla zokuxhumana. Uma ngabe kusingena kwi yethu esibili ke mbukeli yethu esibili it's #Israel under attack. Ake sizwe ukuthi ke abasebenzisi baka x.com baphefumule bathini. Baphefumulile ke babukeli mayelana nodaba luka #Israel under attack. Phela mbukeli ngomgqibelo umbutho wezokuvikela ngithi lapha ePalestine uqale ke ukuhlasela kanzima ukusuka eGaza kubhekwe kwaIsrael. Iqembu leyihonga kokuyiHamas iyona ke evele yathatha izikhali yahlasela yabulala abantu abangaphezulu kwamakhulu ayi-7. Mbukeli sibonile ke futhi kwezinye indawo kuleli qembu linqamula ngisho namanzi linqamula ugesi ukuze ungezukwazi ukuthi ufinyelele ke lapha yana okuyinkinga. Kuthiwa futhi kunabanye bebese concertini lapha kwaIsrael obese sekutholakala ke idumbu zabo. Ake sizwe ukuthi ke zithini izimvo zabantu mayelana nodaba kaIsrael under attack. Dr. Kwame uthi I personally don't believe Israel has a right to exist. You can't just get up and displace almost 1 million locals from their homes just because your religious book says your ancestors lived on that land 2,000 plus years ago. Ake sizwe omunye ukuthi uthini yena. PMA uthi yena this needs to be visible to all. These are actions of terrorists, not a willing partner of peace. They want blood, Jewish or non-Jewish. If you're not like them or for their cause, you are to be treated like this. The world needs to know #Israel under attack. Eyokugcina ke mbukeli ithi everyone who believes that Hamas is doing nothing wrong with Israeli people should also be considered as terrorists. Uathuli yasho ukuthi ke wonke lo muntu okholwa ukuthi ke leli qembu iHamas akukho okubi elikwenzayo ebantwini naye lo muntu loyo kushuthi nje akayibone njengokuthi naye uyiphekula. So abamba lapho ke ama trends besikuphathele wona namhlanje mbukeli siphinde nje futhi silibambe lapho nohlelo lethu besikuphathele lona namhlanje kulesibili ekseni kodwa siyathembisa ke mbukeli ukuthi kusasa ekseni lizothi nje malishaya ihora lesithupha so bese sikhona ke la elihigh kanjalo nalapha ya ku SABC Plus. Ngakho ke mbukeli ungalenzi ke iphutha lokuthi ungathameli kanye nathi sibonga kakhulu ngokuthi ke nihlanganyele kanye nathi ngazo zonke ikhathi. Madlongs khona sakusho babukeli. Hayi siyabashiya babukeli nengoma abaxhentsisele benqangile kamnandi.
abantu. Mbukeli ke sikushiya hayi nje wedwa uhamba uninosi, sikushiya ke nabadansi abashaya umdanso wesintu, ingoma yesiXhosa. Oh,